loi le gol le pai ule nau te ho na bon sound pakai Yesu min si bai kan bo kinovin Sabbath thua episode ni na tu ni hin thupi khat ka koi kinoitin phat masa ine se jo Matthew bunga chang som le chang sagi thu ine sei nau chu description hin umin tin tunin chang som le chang git na thu a aban hilai chu iga sei sut zom dingo hin abas penin pathin thu nga asim do hiti ve Matthew bunga chang som le chang git na hin ijenem ti le tabia ka sei pe na hi ve van le lei aman ka sia abon cha abulin masang sia dan thu chu jem sipa apen le azem hal si cha jong manglo ding a hi dan thu chu manglo ding a hi leile van mangjeng jong le dan thu manglo ding sam number za le som le khat na changit na hin adan thu zo sia i ti chana dia ki phut sa ahitan kita ta le lungdi ta bol dia ahize dan thu zo si i ti chana ki phut det ahitan hilai bible chang ni hi mangcha in isopi sabat ho chun pathianin dan ape chu hitia dan ape iga ati ho hi dan pumpi sei ki powet mo hin amo chun pathin dan chu tiang le Mose dan tin a khenovin Mose dan chu akichai tai ahin la pathin dan thu som pe alo 10 commandment le hi pathin dan hi je in hi che pathin dan hi amang poi aman lo je in le ton sona phu det a hi ta je in le pathin chon phatna sagau lam dan a hi je achun tu khanga nang le ke jong hin init te ngai a hin nang le ke dinga jong ki pe a hin tieng le chidang nam dang ten jong hi chu azop ding pathian cha hi no mo wa hi le azop ding ti in point chom chomin nil na in amang jebin pan sat nan amang govin hi phan masalang achun chang som le chang sagi Matthew bunga thu iseita ven tunia hin hichilai hi bible a ega amu to dung zuya isopiu sabat hon zop te ding tun so na dinga su det ahitai ti ho asei ho hi ipi hi momo ngam ti bible a kon ibit dinga hi ama sape na dan thu hi pakajin koi ho hi nga api ham mizo se dinga api ham ai lo wale api na ding de set pe na tum de set anei ham ti ga ave phon ai ti ve tulung lui lama Deuteronomy bunga dan buni na bunga chang khana ko na hin ga sim sal pathin thu angal ti ve Mosen Israel cha te chu abon chawin akovin chu in aza wa seitai ngayun Israel tunia keima nang ho za dinga nana benguwa ka seipi u chon na dan zo se le chon dan zo se hi abon cha bol do su ke ding nang ho nakithim chu diu a hi je chang ni na pakai ipathi novin horep mol sanga chun ei ho to kitep nakhat anasim tan a hi hi chi kitep na hi ipu ipa teu chu to anasim a hi poi ei ho mong hi to anasim a hin ei ho tu ni gezin i hing na lai zu ve Mosen Israel cha te ko ma horep mol sang achun pathinin chon na dan eina pe ven tele kitep na eina sim pi ta ven hi chi chu ipu ipa teo Abraham Isaac Jacob apu apa teo hinga anape lovin tu a nang le ke hinga hi apu a hi je achun azop ding dan ikichu thimu anga je ti in anavel sei kin hi Exodus bung som ni lama Sinai thanga dan anape hi che dan chu Sabbath hon asei leo ton so na jing sa hi atin ai la chila iga ve na le chun ipu ipa teo hi nga ape poi nang le ke i hing na lai cheng se ei ho adinga pe hi ati bo hi thulung tha lamin nga ve kile mun khatna Galatia mi te henga sol cha pol le khathot
bung thum chang som le chang sagi na hin tun hi che hi ka sei a hi pathienin amma sanga kitep nakhat aphu det sa a hin hi chu kum zalile kum som thum nunga do dan thu chun amma sanga pathienin kitep na phu do sa a hin abraham henga nam pathien mi thieng te hi na dingu thu tep chu sei na hi hi chi thu tep chu pathien na phut do in a hin la kum zali le kum som thum nunga hung ki pe dan ati chu kum zali le kum som thum Israelte ai gupta ahung kum sa awa Joseph phat la ya hi chi a ko na hung kisima mosen kanan gam zon dinga tui pi san gal kaya apui ni chanu chu kum zali le kum som thum hi hi chi thu tep chu ami te Israelte te kanan gam lu dinga thu tep ho zo se to ko ma chun kum zali le kum som thum zowa dan thung chun ati dan chun kitep na chu mo ahilo na dingin ason mangpun ahi dan hung nung sang jong chun Israelte mal som na pat theina Abraham chon ahi naw pathin thu tep cha hi naw chu mangde poiti na in solcha pol chun anasayin ahi tu di le kum zali le kum som thum zowa bo dan chung ahi ahile I ati le dan laya ati hi ton so na phu det ahi tia thu som pi chu alwa Sinai lhanga dan ki pe chu panasat na aman the ju ham apoi ni na achon mi zo sedinga tua nang le ke dinga jong nit ngai ahi ti in asejoven hi chi chu tua ega sim do chu Deuteronomy bunga ega sim na wa chun chang ni na chum hi chi thu tep hi ipu ipa te hing jong apepon nang le ke tu ni a hing cheng se hing na lai cheng se ding jong hin ei ho a dinga bo ei ho to bo kitep na asim hi ga vel vit leven zen Exodus bung som ni lang isima ahile dan chu pathienin Mose mangin ahin petan Mose dan pathin nang tum lo hi o dan ti jeng ahin a umin hi chi dan ahin pe chu hin cho jen ami Israelte heng asim do en tele bong to kel thisan mangin thisan athe khumin hi pha na chun kitep na chu su det ahi mi pi ho zo se chun hi nge hi chi le khabu a pathin dan ki sun ho zo se bang hin bolung kate ti in akite mu ve ti jong akimu ne hi je pha dun thisana chu ki phut det ahi thisana ong ki phut det na lai ta chu kitep na ahem hi chi kitep nei na phu det la a chun dan chu tan hi chi dan la a chun Sabbath nin ti jong chu a number li na hong panga hi hey don a Sabbath nit ding thu kiseya kino hi tu lai khanga achi pi u ahin a Sabbath ahung pe na ahung kizi na adan bu asu det na chu kitep na ahin hi chu kitep na lui thuthun lui itiu chu hem ale thuthun lui chu suhtop thei ham pathenin tama kitep na dan asem chu amo he thei dingin dan chu le suhtop thei ham Bible changa kunin ga ave thive Hebrai mi te henga le ka thot bung sigi chang som le chang ni ahin aji chu thempu akikhel le dan thu jong khel te ding thu ahi thempu ki khela hi le dan thu jong khel te ngai ahi ti chu I movin ahi tunia Sabbath ni nin ti ho hin thulung tha ita asanova ichayo hi ahi le hi silai Bible chang hi vit anga jen Thiempu na chu Levi nam chi hon amang abolovin aron tha akona aron chi tha ho chun hiti hon abolu chu chamkim zo lo ahi ti kichen ta jeng in heaven he chun a chamkim lo na je achun ama ho thiempu ahi pumovin ama ho ding naung chon set ki thoin abol angai ji achun ama wang thiempu hoyang ki khel ham pakai Jesu Christa hilaya bungsagi ahin Hebrai bungsagi ahin thempu chungnung Melchizedek bangachun pakai Jesu thempu chungnung ahin hedon thempu masa hichi ponbu sunga tabernacle
ke thoi na anabol ke tep na lui pa chu ahin khela them pu chung nung Krista zo chun nang le ke dinga them pu na ahin to thu akimun ahin hen them pu ke khela ai le dan thu zong chu khel ngaya ahi aban ga simbe kilen Hebrai bungit chang sagina azi chu kitep namasa chu them mo na beihel hile ANINA pa mun ding chu ki ngai tu lo ding ahi ithupi chi pi ham Danthu chu suhtop thei ham Danthu chu khel thei ham ye chu isopi Sabbath hon ton sona phu det hitai ti ji a chu ton sona phu det a hi lo dan chu Israelte hinga anapi ni kum jali le kum som thum zuwa anapi ahi ba na chun kitep na a dan chu su det ahi thu iseitam kitep na a su det thisana su det sungse se chu dan thu chun thu ane jem ai lak thisana su det na pa chu hilai hebraji if na hi le thiempu ki khel to ke thonin dan thu jong chu khel angai ta ji in chule kitep na chu alui pa chu thiemo na nei ahi ta ji achum atha ading mun akisi min atiale asu top ahitai ti nai ta chong alui pa top lo wa ile atha ading mun kisem thelo anoi ga simsu kil hen hebrai bunge changet na ko na hem aji i ham itile i pidinga atha ading mun chu kisema alui kisuto maham iti a hile aji hila in seita chu ama ho chu a oimon vevin keiman Israel phungmi te le Juda phungmi te dinga kitep na tha kasim do ding ni kho hunglung ai tai ati pakai chun changko na apu teu apa teu Egypt gama ko na puido ding ni a akhut nuwa katu a ama ho to kitep na kasim do hichi kakitep na tobang chu ahitapoi aze chu ama ho kakitep nawa umzom povin ahi chuti ahi zi a chu keiman jong ama ho kadon lo ahitai ti pakai chun Yesun Egypt gama ko na hin puido a Sinai lhanga horep mol sanga dan anapi chu kitep na dan manga dan phu det adinga kitep na thuhlung anasim pi chu pathinin azop ta alozi uvin atia adem ahi azop ta alozi vin keizongin ama ho kadon tapoi hizi dan chu asutop tai tinahi hechun alui pa chu asutop ta ze in alui pa muna chun atha ahung kisem tan hichi atha ahung kisem to ke hlona chun thempu jong chu levi thempu a kon hitalovim pakai Jesu Christa Melchizedek nu le pa nei lo kon ni ki patni nei lo banga chun ton so thempu hi na pa hichi din muna chun pakai Jesu Christa chun thempu chungnung na chu ei hung to pi ta ve ti in Hebrai chun akikhel na ahin sei chen thle jeng in hi a next topic dinga chun Gentile te nang le ke dinga dan hi ana hita jong le jok te ngai ham zoiga seita banga chun rom te henga solcha pol le khathot bungko lang isima hi le dan thu hi in titeng le pathin ho na hi in ipu ipa te wa hi win abon chan Israelte abo hi ti chu titeng le tuai ga sim Hebrai bungi te ga sim nong chun apu apa teo kain pui do a ai gupta gama ko na tel horep mol sanga dan kape kitep na kanasim pi chu atim tele Deuteronomy bunga lama chun nang ho to bo ati jem hichilaya hin tulung lui bu sim se sim jong le Gentile te zon azop te diu hi ti nom lo pi hize chun Gentile te I hope lo na banova hichikitep na lui dan chu pathinin dan tha ten le thempu tha asutop tai ti iga amovin hichi Bible chang luk bung som le bungup chang som le chang gup na hi luk ki pa na tu pha bung som le bungup chang som le chang gup na hin dan thu le them gao ho thu chu Johan ge ya chu hin dan thu le them gao thu chu Johan chan ge ya chu hin
hitilaya dan thu ati he Mose dan ti apathin dan ti na khen pon dan thu ti he hezun dan ki pe ho chu Johan chan ge ya umin Johan uma ko na ipi hung tam hi chikala ko jun pathin gam ki pan thu pha hi ki hil lhanga ahi amen hezun Johan uma ko na chun pathin gam ki pan thu pha ki lhanga hin aban isimale mitin ati ta chu mitin chu a chu ama sanga chu nam Israelte nam to anakisim ahin tunwang kipan thupa chun mitin dingin ahin titan ahi ye chun dan iga amu banga chun pathienin ton so na aphu det ahi ti na dingin ton so ga sei ding umpon jene mitile horep mol sanga Sinai thanga ko na ami Israelte apu apau zel long hilo ai gupta ga ma ke puido ho a ko na hung kipan bo ahin kipat ni anezim chuban hebraizi iga se banga chun a thim puna to tengle adan chu kitep na chu pathienin alui chu apai mangin atha ahin gongtan hichi atha chu luk kipan tu pha chun dan to thim gaw kam cheng ho zo se chu Johan ni gein umin tu tengle Johan uma patna chun kipan tu pha pathin gam chu kipan tu pha chun ong ki phong zo ahitai ti in e hilubin ahi pathin dan iti hi che dan thu iti ho zo se ahumin hi che dan thu chu Mose dan ti nong kisem hi che Mose dan ho zo se chu Johan chan ge ya ahi ji en le anaki pe na te chu Israelte bo hi ji in nang le ke Gentile te dinga gazop te ngai ahi ti a kichu na ding Bible umpon hedun pakai Jesu Christa dong chun Johan chan ge ya dan thu hi ji achum pakai Jesu Christa ko na thuta thu te lungsetna lo ngai lu na thu chu hong ki pan hi ta ji achum nu mei nu dan dung zuya songa seli ding yong chu pakai Jesu ko ma hung achum pakai Jesu chun tol aji in athai mangin chubana nu mei nu ko ma chun chon seki ta hi in ati he chun pakai Jesu dan ipi hil chi em dan le khabu achun koi hi zong le nu mei to azonga chu achon si ahi ati in ama wang kein kahil na hi ve koi hile nu mei chu zon mi na ve chan chun alung thima azon pi ahi dai he chun dan song phe nga kizi chu Johan ni ge chu hi ta in pakai Jesu Christa hunga konin lungsetna to thuta chu ahung ki pantan tengle thuthun tha athisan achun cross achun ahung long tan cross athisan alun to ki hlona chum Jerusalem pindan mun theng chung nung pen dai dang tu chu at le a konin atochan ake thatai ti kichen ta jengin omen chutia mun theng chung nung pen adal tu jong ake ta hi le thimpuna levi thimpuna na to na chu abeita je chun Krista thimpuna to na pa a kingama tunia songpe a kizi dan hitalovin Krista a chon phatna zo a ko na bo chu nang le ke hin pathin inai ahin pathin cha hi hi zo chu tunia i boina ding hi je in isopi sabat hon pansatna amano tunia iga asayu chu hiti ho mangcha him loile golte ho anaki suhtop hiti ven khaye thuta le lungsetna Krista umpa zo chu belen ha ta jinga hu hingna ke to do dingin ikitim ki nomavin ahi pathinin nabon sang pathina bo hen lang ikimu to ki masang seva divin nabon chawin chibai kain bo ahi